Mu gihe Mukura Victory Sport yitegura Rayon Sport kuri uyu wa gatandatu saa 9 mu karere ka Muhanga ari kuri stade, umuvugizi wayo Gatera Edmond yatangaje amagambo akomeye agaragaza icyizere bafite imbere y'uyu mukino usoza imikino ibanza ya shampiyona ku mpande zombi. Uyu mukino ugiye kubera ku kibuga kidafite aho gihengamiye kuko Mukura isanzwe yakirira i Huye, ariko kubera impamvu zitandukanye yakiriye Muhanga. Nubwo bimeze bityo, Gatera yavuze ko ibyo bigomba guhinduka kandi ndetse bidahindura intego yabo. Yagize ati: umukino wa Mukura uba ukomeye kuko ari amakipe y'ubukombe. Mukura na Rayon Sport nubwo twakiriye, ariko si ikibuga dusanzwe dukiniraho, ariko ahariho hose imara ziracuranga, yaba i Muhanga, yaba i Huye cyangwa i Kigali turahabatsindira. Aya ni amagambo yavuzwe na Gatera Edmond. Rayon Sport imaze iminsi ititwara neza, ibintu byatumye igera ku mwanya wa 9 n'amanota 25. Mukura Victory Sport iri ku mwanya wa 6 n'amanota 26, irusha Rayon Sport inota rimwe gusa. Gatera Edmond yavuze ko kuba Rayon Sport iri mu bihe bitoroshye bitabateye ubwoba, ahubwo ishimangira ko gutinya Rayon Sport byaba ari ukwitesha agaciro mu by'ukuri. Yagize ati: ubwoba bwo uramutse ubugiriye Rayon Sport nta kipe wazatinyuka. Niba ikipe imaze gutsindwa ibitego 10 mu mikino 3 iheruka maze ikagutera ubwoba, ubwo wowe ubwawe waba uri ikibazo. Cyakora yemeye ko Rayon Sport ari ikipe ikomeye ifite abakinnyi bashya bashobora gutungurana, kuko bitoroshye no kuyisesengura neza. Uyu ni umukino uje mu bihe by'igitutu ku mpande zombi. Mukura Victory Sport irashaka gusoza imikino ibanza iri hejuru ya Rayon Sport no gukomeza kwiyereka abafana bayo ko ishoboye guhangana n'amakipe akomeye. Naho Rayon Sport ifite igitutu gikomeye cyo kwikosora no kugarura icyizere cy'abafana, cyane cyane ko iri ku mwanya utajyanye n'amateka yayo. Gukina saa 9 ku kibuga cya Muhanga bishobora guhindura uburyo amakipe amenyeranye ndetse amenyereye gukina, cyane cyane ku bijyanye n'imbaraga n'imiterere y'ikibuga. Ese amagambo nk'aya akunda kongera imbaraga mu bakinnyi, ariko kandi ashobora kongera igitutu. Rayon Sport ishobora kuyafata nk'imbarutso yo kwihimura ku kibuga. Uyu mukino rero utegerejwe cyane n'abakunzi ba ruhago mu Rwanda kuko uhuza amakipe y'amateka kandi afite igisobanuro kandi urutonde rwa shampiyona. Niba Rayon Sport ari butsindiye uyu mukino cyangwa niba Mukura Victory Sport ari butsindiye uyu mukino ntabyo tuzi, gusa igihe kiragisobanura. Stade Regional ya Muhanga niho uyu mukino ubere ku isaha ya saa 9. Ese wowe ubona Mukura ari butsinde cyangwa ni Rayon Sport? Uhagaze kuri ruhande? Like, share, subscribe niba utarayikora, ubundi duhurire muri comment.